الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا ضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم آمين. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Yerde, göklerde, kök isimlerin, tergeklerde yoktan barık ötse, Allah subhanahu wa ta'ala maqtalarını, hametlerini boşlayıp, barılan peygamberlerge maqtalarını, hametlerini şularga bağışlayıp, peygamberlerin sultanı, Allah Teala'nın hükümlü peygamberi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ruh şereflerine bağışlayıp, başka din ellerine, udibizin, ruhubun yürütücüsü, udibizin, ustazlığı, zengin oluşan hidayet ruh şerefine bağışlayıp, şerefsizden bizim yaktaşımız Şavul'da, onun yeğeni onun devam ettirisi, şemsiden hidayet ruhlarına başlayıyoruz. Ata eserlerine, Allah da kabul etsin. O şey ilk işlerine devam etti Allah bir dinimiz güçseyhin, İslam dini artın Allah bir milletimize iminsilik edin. Amin. Fatihallahu kulu melikul hakku la ilaha illallah huve rabbul arşil kerim. Ya meyyat umağala ilahe naharala burhana. Lehu bihi feynema hisabuhu. Gindahu rabbihi innehu la yuflihul kafirun. Ve kur rabbi gfir ve erham ve hayr rahmin bi rahmetke ya Allah. Allah'a kabul etsin rahmet.